Talas'ta milyon degen çavkar var go. Ооба. Oşonun tüz balası, özünün balası. Bu kök almadan neme? Haligi Bakıt palvan var, kulak çapkan. Oşol buradan algan eken. Anan ötkende kök almaga pataga var, Aştoyga da var, iki жерден ошону özüm dalilde сурап койдum. Nak Surgoyon nuru eken. Biroq Surgoyonun liniyasını emas, Surattan eken. Surgoyonun atasının. Oşondan eken ulağı 100% garanti eken da. Çavkardan başlaylan da malumatın. Bundan keyin Surgoyon çıgat ekan dostlar. Çavkar bu qayerden жылқысымыз aka? Çavkardı buradan aldım degen. Jaydan Allah'tan sen nara eken. Men hazır 35 kilogram çıkardım. Bunu şu 3 hafta 4 haftada aldım tabii. Gelgenden keyin gözüme kisine gördüm. Ölçösem iyi eken 155 barda. Ölçü. Oldu şunday tokta çıkalım. Toktasın. Adan keyin bayağı nimedegi Talas'ta milyon degen çavkar var go. Ооба. Oşonun tüz balası, özünün balası. Daliliyem var dedi. Nomerini verelim de. Çavkardın balası eken da. Çavkardın balası eken. Anam bir ok geçe özüm ne yapta su bası da tenin salağa minip arıp geldim. O arıp da getken, ılga var getken, tegizle getken yol atıyordum. Ama öte öte, al olsa hakkında caldı. Bası dile, gımbat emez. Algan pulunu hele satı reyni geldi. Algan pulunu kadar beresi kayda. Mage dostlar, şunağı Talas'tagı Çavkardın tüz balası eken. Daliller da kalasa жетişti var ha? Boyu 1.55. Çavkar izdegenler gel. Çavkar bu katı жылқы болады да өзіне негіз, ha? Katı gün Bu үйір var eken. Koyulgan. Ama nerede bey var da uydoç. Evet. Oşa beygen pıla verip han oldu. Cevitçi den soluğu var жақсы, ha? Doğru eken ama. Cevitçi hem жақсы eken. Bu ulağın qanday oldu eken? Ulağı var dep berdim. Var. Alamanın vakadağı 5-5 vakadağı garanti edip verdim. Bu kağıdaydı. Demek ulağı, büyürü, barı dayın. Boyu 1.55. 1.55'ke tartып алады. Kas çıksa işlep kete verir tavuğa koyarız. Mutlaka bu akçası qancha deb chiqadi buni? 220 bin so'm. 220 bin so'm. Jengil. Bu Çavkardın qulundari ham ele Shunday bo'ldi biz. Qulundinle pul eken undaycha aytganda. Aqlga ham yo'q ekan. Qiymildabay turdi. To'rtdan teng o'zim ko'tarib berdim. Bu birinchisi oldu bunaki. Talas'tagı Çavkardın tüz balası dostlar. Bardık dalilini. Bundan qaysi? Narxını? 900 bani? Yağmurda turadi degan. Anda bası vereyli oşal jaqa qarab. Bu kök almadan neme? Haligi Bakıt palvan var, kulak çapkan. Oşol buradan algan eken. Anan ötkende kök almaga pataga var, Aştoyga da var, iki жерден ошону özüm dalilde сурап койдum. Nak Surgoyon nuru eken. Biroq Surgoyonun liniyasını emas, Surattan eken. Surgoyonun atasının. Oşondan eken ulağı 100% garanti eken da. Butun ortup algan eken bularçı. Ana men algan malda putsun dep debeyli alganmын özü üçün. Biroq bunda keçe takalattım jaylauga rastayın depçi.
Takalattım da şu aldыңкы butlarına sasıkları bardığı tegiz ösüp çıkıptır da. Oşo murun ısık çabı olgan eкен. Keyin aytты ошолар. Мали бир акаларым бар ошо кенже деген. Анын ысык çabı olgan болчу. Ошондон буттарын аяган окшойт да. Буттарын ошо бир сүрүп чыгып тур майыч. Азында тоннан эле көрүнүп турат. Буну багып, растап койдум. Өтө калың жылк. Жегенин көрсөң мунунча Катуу жейт экен. Катуу жейт экен. Аттардын шакалын эле жеди. Бирок жем берип турдум 4 килодан. Үйрüyem бар. Улагыям бар. Азыр мына жайлоого растаймын. Ошо буну ям ошо алган пул менен кичине неме кылып беремин. Үйдө көрдүм усталар бар. Стройка кетип атат. Демек, сургоян болот. Ооба. Жашы канча болду ака? Бул жашы 2 асый. 2 асый. 2 асый болгондо 5 жаш болуп 5 калат экен, а? Ооба. Бою канча чыгат ака? Бой ушу 1.55 деп коер эле. 1.55. Октарын. Baştan tartıp güzeldi. Özümüzden le tektö kırgız yılkılardan butları Mingizi koyun desem şu 3 aydan beri kıymılda koy turat. koyun az. Azıcık bayağı suğa bayladım sen geleyt attı sen geçeyip ettin bak. Ben aktif koydum da abi. Ballarım mini albaydım. Bir bala bayağı miniyem degen bala vardı da durup ketip kaldı da. Göşü dağı öte jakşıken ha? Göçtü al sonra. Göşmerken. Klient olsa geliyor. Buyursa Musaka ulağına cevap deyim bu Ulağına cevap, үйрүнө hem cevap. И ошо сургоюн уруу экенине дагы сураттын уруу экенине hem жооп далилдеп берем. Адамдарга чалдырып сурап алышат өздөрү көп алмадан. Bunun akçası kança dep çıgat aka? Bunun акчасы 300 000. 300 000. Жолуна түшүп бересиз Ооба, ага? түшүп берем. Мынакей достор, сургоюнду алып, чабып, ойноп, үйүр салып, пулун алып сатсаңыздар да болот экен. Мына бардык далил менен буйруса жашады экен. Үйргөн коюшкан экен былтыр. Мына экрандагы номерлерге чаласыздар дагы, ар кандай сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. Азыр ат багууда экен. Ошого минбедик достор. Ычымы кандай экен? Менен адам жок калды. Ой пикириңиздерди жазып калтырасыздар. Нокенде Аралда туугандар. Ушундай бүгүн Чавкар менен сургоюн болду. Экөө тең билесиздер, кыргыздын легендалары, күчтүү уруктар, таза кыргыз жылкылары. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.